Tang hadian bu PCN lepen iya ke kubur ke bedai bagi jengken turput ke jong ke Shillong Municipal Board bak ke Central Reserve Police Force syaka Wahumkhrah hakatan pulu mentah kata yopat kini kibor sarkar lepen prano ya ki Jingtei ki jongki hakani ke wa ban pen he biang ya ke lentia jong ke Wahumkhrah kelanang red ban nang ring suai namar ke jengkwan mentoy jengki katok ani ke bamdan chu ke mensia metip blam balasaki bagane ke wa kelanang red nak ke jengken turput jong ke Shillong Municipal Board ke balapen he ke jaka jong ke Polo Supermarket de ke bapen yang ki paya hap deng jong ke wa kani ke jengken tur ke lamiru nak ke CRPF ke balaken ton ke khandau harut jong ke ketem bat kani ke wa kala penrit sendon ni ke lentia jong ke kani ke jengle bam sunyo ke Shillong Municipal Board bat ke CRPF ya ke Mei Mariang kalapen bitar yo babon balang bat mentah kat do kat wai lasaki ba ke Shillong Municipal Board kalahapan pen prano ikipaya bat ke kenro amau ke belatai hapdeng jong negawa kat ba ke CRPF kelas sedang ban kat no ka kendo ka ba kala kenton hasil enter jong nega ketem jongki hadin ke jeng peniu PCN ya ke jeng kentur puat jong ini ke bor sarkar kini gibor sarkar kilahap ban kenran dieno nak jing temu jongki ban kentur puat ban mentah kilahap ban penprano ik Jingtei ki balong ke jing penthot ba ke jing penret ek lentiat jongkawa Chief Executive Officer ke Shillong Municipal Board uba BS Solia uloong ba ke board kam shem ladon ke TAA ha ke jing kentur puat ke Wahumkhrah namar ba ya ke jaka la IT bantai ya ke Smart City Project uloong ba kontraktor shem la kentur puat nrai ke jing snai ke kenro kalong tang banyada ba ke kendo kan yo alat bantuat ke Wahumkhrah nrai menta lapha ban pen prano yak ne kenro kikat to kan ki patba ke lepen pau bawa la kini bor sarkar kilale ek badai nrai ke lekentui ke sarkar bat ka Khasi Hills Autonomous District Council bagi dai ban penjari di ki kendon ke bateng bat ban pen stom ki nogino ke shimat ne ki kenhon ki bakentur bean syakawa Beringkong kamdon encroachment ini nak kalian ke municipal, ketika encroachment nak kalian jongka nak kalian ke smart city, maka tu dengan smart city project ni isu ai tu kerjakan untuk bikin sina. Dia kontraktor jongka smart city, dia su kontur nak lihat syakawa untuk sina di kendro, untuk kendau bati, untuk foundation yang ni ke building temai, unung tu su syawa bahkan blok kawa tak sina di kendro. Lewat kalau kami sebagai isu pada komuniti tinggi lah ya ngalai keren buat CEO jaga smart city buat lah ai dah jing ya dah order dah jing betah buat ulah pen prano ya untuk kebentar kebedai buat kini ke jing sina untuk ke building buat sina dah smart city mendai buat sina municipal ada ke cakap jungi bagi usna smart city lah ada betah ulah ada boleh ke kamru ya untuk kebentar buat sini siliang buat kebentar jungi lah pen prano ya untuk ke kendro di kebedai buat yang di CRP saya itu kata tu ke selong ada kumwe yang try session unsele CRP ke bentar jungu tinggal ada boleh jungi begini leh hadu bahkan ban biang sudah ke bentar bedai untuk original pilar ni original jingjar juga nang ni smart ginilong minum ailat so bikimi gitu ya kata bagi sena untuk bagi layo nilai ada dengan understanding dengan smart city kisna ya tu ya ada kemon agreement kan kita tu ya itu tambah long hakapor bagi ti untuk di foundation ni payah penjang payah ya tu kisna ya tu mall untuk building tiga untuk kendo bumi itu tur nak stay syawa tinggilah simpiah ini kalau lagi bagan jah sudah ni sebab betul bahkan dan gunung ka kami encroachment ka nak spill over spill syawa ingin rasa tak begini kompromis ya ke jingyar bawa. Bah hadian kita yau ke bingila ai ke jing ujor. Habdeng kini ke jing kentur put nak liang jong CRP bat nak liang jong municipal aba kilapen kela nala ya kawa. Dia kum kipat ba ki bas ngokya namta kamariang bat namta jong ni kawa. Nilawan penpan ke jing syai bat ban rem bro. Ya kini kejing kentur pot jongki. Dia mentah si tayo tik. Ngilap. Daki kemala jong. Ba nakaliang jong berar kini ki parti. Ki municipal ki laweng no ki kenro. Bat ya kini narot ki badan peneng jokawa. Ba kejing tray kan ya sat. Bat ro ki CRP. Kila persang ban khatno yu khendau. Ubedah nakawa. Nanis kemat nginum pat song kiti. Hadu ba kini kawa kandalong dur biang kumba kalong mensua. Te ikitu ju ikibor jong sarkar bamakiru kidi ban
kit kia kani ka kam bat kin pen long kia ba knang ba ladawan uslap kanom don ka jingta yano wat kiliang jong CRP ne ya kene surak ane ki ne kinong sundukan kinong song ha kani harut nakawa